Amaizi aga gasiisire enguuto gateramu omu maju n'amaduuka kandi obwahatembeera tunungi omu kicweka eki. Abatuura nibeetombeitire ekitongole kya Uganda Roads Authority UNRA obutatamu emifuregye y'okutwara amaizi obu babaire nibakora enguuto egi. Enjura eri kugwa yashanga emifuregye yona yayigire amaizi gaza korasi gakitambura korasi garenganise ga crossing enguuto gazo mu business z'abashubuzi zona zifa. Ebicweka ebikirizeyo kusiisikarwa n'Ruyanga na Chebukube byona ebiri omu gombora ya Ruyanga omuri Isingiro y'amashumba. Aho emyaka ebiri twandikire amabaruho mu UNRA Mbarara okutugarukamu kuremire. Tumaze ubwire buringwa kutire nduru twashanga batine ekituganyirwa moninga kugira ngo batuyambe. Menewe rero muranga government kwasa kongera kutuyambaho na munonga kutera umufuregye obu crossinga ukashuma ukayika atwaro mu miza ganda gakugenda gakutwara mu Kagera akuba hatito nko mu trading center nababugira bati amizi kwakurwa gari mingi gatera korasi gakicrossing. Obwa hato mu kicweka eki enguuto nyigendo ya Mbarara kikagate heriyo mu mbeera mbi. Akuba mizi kuba kutera mahari yo mu nguuto nambwe nijo emotoka ekija yaza kushara ndijo yatomera hano enju yanjye kikondo cyashenyuka n'abantu b'imperuze kukigara no kubona atakabonira. Shamize gakurya ruguru gari two mahando ugo n'ebyondo n'amabare gabishiko mu ruguru. Bikikureta accident ziriyaho abantu babo kumaranaho. Tino busasi bw'amani nshaba government tuyambe bije batwara uruguto rwitu Agobusaasi birekari nanyumwe ajembe ndiyo nintembe bikiniza kushebeza mazima ngwira hasi ahabw'econdo cyo mu muhanda. Twashikira urukuru ekitongole kya UNRA ahabw'ekyanga kya Rwizi kandi ogu yagira ngo bariyo nibakora buri hamwe ahasiisirwa amaizi. They blocked the channels for access to their businesses, illegal without even consulting them. So if you find out there, that's what we are going to. We are going to clear those illegal accesses so that water can flow normally. Ndruth Nwamanyi.